Imana izwiga kuvuga ihari. Mungu anajua kama hii programu ipo. Satani ndiye cyose ntakunda ibyiza. Satani hapendi mambo mazuri. Ndiye cyose atera imyambi. Kila wakati anapiga mishale. Ariko yaratsinzwe. Lakini ameshindwa. Amen. Amen. Bwana hano tuwe pamoja hapa. Tulizana katakiri bube. Tunajua mambo yatakuwa sawa. Ariko kushe kugira cyane. Na tuendelee na sherehe zetu. Amen. Amen. Kwa sababu tuko pamoja. Biragoye ariko tubigeze. Si rahisi lakini tutafanya tu hivyo. Dushimira mu ndwara, mu butunzi, mu bukene, n'ibyo bituzemeye uvuge ngo ndiyo. no
tunasengera tuwaombee tunasengera na baadaye abantu benshi kandi ukuntu bazabigenza na jinsi wengine wanafanya twabikora rwose ni byiza tunaweza kufanya ni vizuri, ariko reka tubisengera kandi bigeze gutyo lakini acha tuwaombee kufanya hivyo. ni ukuvuga amahoro David Katika magoti hapo sinzi kama abapasiteri bahari sijui kama kuna mapasta wengine hapa, niba abapasiteri bahari twasaba guhaguruka kama wapo tunaomba wasimame kugira ngo pesha abana bacu umugisha ili tubariki watoto wetu. amen Amen. amen ariko ndasaba habe namuseka ku matunda abantu muhagarara aho ngaho mugorora amaboko yanyu kuko umugisha w'ababyeyi nawe birakoze muhaguruke hano aho ngaho muri Usimame mahali hapo Mungu. urambura amaboko natwe icyo natwe bakubana banyu Nyoshe mikono natwe tugiye gusenga sisi tukaomba. reka dusenge Imana uwiteka nawe atatusubiza tugushimiye namwe uyu munsi waremye kuri David nawe kusema icyubahiro cy'abaganga b'ubuzima data uyu munsi bakomeje bakoresha ibintu by'isuku turifuza ko ibintu bizahora mu mitima yabo bizahora mu mitima yabo iminsi yabo yose ubaho mwaka nibasohoka n'isuku tukemere kuzatanga ibintu nibaterwa n'indwara tukemere kugisha ko nzawushyirana wowe uzakomeza ubane nabo kisuku uzabaheza abahunga ubabwirize n'abakosuku mu rugo rwabo uzabubere nawe umwana kandi nabo bakubaye kisuku turagushimye ko ari abana bawe nawe ubagirire neza n'abakosuku ishobora icyawe cyangwa wari mwari satani wese wabakubwira nawe ahubwo urugo rwabo uzahora rwishima n'amahoro urakoze mu gukunda data imigisha kuba yakuye mwirema Ndiye anaomba Imana yaremye ibintu zose Mungu amekuwa mambo yote ikabwira Adamu kisha akamwambia Adamu, ngo ngaho ufite izina cyangwa se amazina sasa uite majina. aya mazina yose uzamubona Haya majina yote unayaona Adamu Imana yamaweza kwita amazina igice cyose cyane Mungu amepatia Adamu majukumu ya kuita majina hayo. Adamu yalikuwa areba neza imbogo Adamu alikuwa anaangalia hiyo mbogo arakubwira imbogo anaita jina. Imana izendera kugira Mungu akakubali hiyo. biragenda Kaendelea. Imana imaze kumurika ireba Adamu Mungu alipokumba Adamu abona Adamu ari kitakeni akaona anastahili kitu fulani. amen Amen. amen Amen. icyo kintu Imana yavuga reka murebe umufashe Mungu akasema acha nimwambie msaidizi. Adamu yarahaye Adamu ari ibintu bitatoshe alikuwa na upweke. Imana iramureba Mungu akamwangalia, bimurebe ilipomwangalia irakwamureka murebe umufasha kandi ukwiye akasema acha nimwambie msaidizi yule ambaye anamstahili. izina ry'Imana yanditswe Bwana ndio sifa. haleluya Haleluya. mwebwe abakristo tujane Wakristo wote pamoja tuneze ikintu kandi arakuze na nakaribia kumaliza. aya magambo n'ayawe Haya maneno ni yako, n'ayanyu ni yenu n'ayanyu namwe na nyinyi pia. amen Amen. Imana iravuga ngo reka turebe umuntu umufasha uyu muntu ukwiye Mungu akasema acha tumwambie msaidizi ambaye anamstahili. imaze kumurema Baada ya kumuumba imuhereza Adamu akampatia Adamu. turi kumwe Tuko pamoja. turi kumwe Tuko pamoja. Adamu yavuze amagambo Adamu alisema maneno niba ushaka kuja gusoma hanze na kama unapenda soma mahali hapo. amen Amen. aramureba Akamwangalia. ibindi byako by'izina rimwe Mambo mengine alikuwa anaita jina moja tu, ariko batangira kuvuga n'intore lakini sasa akaanza kusema maneno mengi kubera ibyishimo sababu ya furaha, z'umufasha sababu ya msaidizi. Adamu yaramurebye Alimwangalia, sinzi ko abaprotokole bakwicashije sijui jinsi maprotokoli wametukalisha, ariko reka mbikubwire ubimenye lakini acha nikwambie ujue hayo. niba mupitiranye n'umugabo wawe Kama hujakaa na mume wako, niba mupitiranye n'umugore wawe kama hujakaa na mke wako, ariko ukamufata lakini kama uko na yeye, ayo nayandi mazina wamubwira hayo majina mengine unaweza kumwambia kandi ayo mazina usoma na huko unamwambia majina hayo. amen Amen. Adamu yaramurebye Adamu alimwangalia, ndihuse nikienda haraka, aramureba aravuga ngo uyu nguyu akamwangalia akasema, huyu ngo nigufa ni
mifupa ya mifupa yangu. Amen. Amen. Akakomeza Akaendelea akakabona kumukura akasema ni sijui kaongeaje hiyo. Akasema ni kitu ambacho kimetoka ndani mwangu ya kitu ya ndani mwangu. Amen. Amen. Umugore wawe si umugore gusa, Mke wako si mke wako pekee, ahubwo ni mfupa ni mfupa yo mu magufa yawe, ya mifupa yako. n'akara Ni mtu ambaye ametoka ndani mwako, roho binafsi. Amen. Amen. Uyu muntu mwicaranye umunsi wa none hano David, Huyu mtu ambaye anakaa naye David, uyu muntu mwicaranye hano uyu munsi Mutesi, huyu ambaye anakaa naye Mutesi ni mfupa yo mu magufa yawe, ni mfupa ya mifupa yako, kandi n'akara na mtu ambaye ametoka ndani mwako ni yeye binafsi. Amen. Amen. Umugore umugore w'umugabo, Huyo ndio mke wa mume. Imana ishimwe cyane. Bwana leo sifa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abantu mwe hano Tuwe pamoja hapa ili tumalize. tuvuze ko ari kufanya umagufa yawe, Tumesema ya kwamba ni mfupa ndani ya mifupa yako, kandi n'akara umara yawe. na mtu ambaye ametoka ndani mwako. Amen. 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 Dukomeje Tukiendelea, kandi uko tugiye gukora imihango yacu, tunataka kufanya mambo mengine ya kuendelea. iyo usomye mu gitabo cy'Abaefeso, Ukisoma katika kitabu cha Waefeso, ku bantu bizera Bibiliya, watu ambao wanakubali Bible, 5:22 mstari wa 5:22 hatubwira amakuru y'umugabo n'umugore, natuambia habari za mume na mke, kandi hatubwira ukuntu bagomba kubana na natuambia jinsi tunapaswa kuishi pamoja, n'inshingano za buri muntu, na kila jukumu ya kila mtu, zaba iz'umugabo ikiwa ni baba cyangwa se zaba iz'umugore. habari za mke. Bibiliya yatubwira aho bavuga ko basoma n'abandi dufite, Ukisoma mahali hapo iratubwira ngo mwabagabo inatuambia nyinyi wanaume, hari ikintu Bibiliya idusaba kuna kitu ambayo Bible inatuomba, ngo mukunde abagore banyu, pendeni wake zenu, cyangwa se ukunde umugore wawe. pende mke wako. Imana ishimwe cyane. Bwana apewe sifa. Ukunde umugore wawe, Upende mke wako, amaze umugore nawe na wewe mwanamke. twari kugenda twavaho cyane, Tumeongea mambo mengi hapo, ariko Imana twatwemerera lakini ndio atukubali. umugore nawe Na mwanamke naye ngo wubahe umheshimu umugabo wawe. mume wako. Mu kigo bibiri Umesikia mambo hayo mawili, kandi ababyeyi bari no murabizi, na wazazi ambao wako hapa wanajua, ariko Imana yongeye kubivugaho. na Mungu amesema ndiye tena Icyo umugabo asabwa gukora ku mugore wiwe kitu ambacho mwanaume anaomba kufanya kwa mke wake ni ukumukunda, ni kumpenda, ni ukumukunda. ni kumpenda. Kandi urukundo Na upendo, impamvu yamese cyarashe unaona hii karatasi, mwari muyibona na yanditse tumeona hapo, urunago mu rukundo hiyo nayo ni upendo. nduranditse hano Nikaweka tu hapo juu, urashaka kumurika karatasi unaona hiyo karatasi tena, ubwo ni urukundo rumeze. hiyo ndio upendo. Igihe cyose umuntu akoze ikosa, Kila wakati ukifanya kosa, urukundo ukunda wa muntu mapendo ambayo unapenda huyo mtu rugomba kurengera ikosa umuntu yagukoreye. inapasha ifunike huyo mtu ambaye Mu amefanya. yandi magambo urukundo Kwa ingine maneno, upendo uza gutwikira inafunika ibicumuro. makosa. Icyo cyangwa umugore wawe niko yukora icyo yakora cyose, Mke wako akifanya chochote, urukundo ruzakurikira byose. upendo ufunike hiyo makosa. Amen. Amen. Maze umugore nawe Na mke wako na yeye wubaha umugabo wawe. mheshimu mume wako. Abagabo bakunda kubahwa, Wanawake wanapenda heshima, nimukora ibyo byose na mkafanya hiyo, urugo rwawe ruzamera neza, nyumba itakuwa vizuri, kandi ruzamera neza abakozi babifuza. itakuwa vizuri, na watu wote watapenda hiyo. Imana ishimwe cyane. Wanapewa sifa. Ayo niyo magambo tuvuga ko twabwiye. Hiyo ndio maneno tunataka tuwaambie, Umugore wawe, mpende mke wako umugore wawe nawe na mke wako akuheshimu, akuheshimu. Amen. 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 Kuko Biblia inasema kuko
Kristo na umutwe. Sababu Kristo ni kichwa la kanisa. Gito. La kanisa. Uko itorero ry'Imana Kristo. Jinsi kanisa inamheshimu Kristo, na mke amheshimu mume wake hivyo. Bwana wabariki. Bwana wabariki. Tugiye rero kubabaza. Tunaenda kuwauliza no kubaraliza na kuwaapisha mbele ya kanisa. Bwana wabariki. Uko bizagenda kama ni bihugu twagesema rero n'ahandi. Hizi tunakuwa kwa hizi nchi. Tugiye gusezerana n'abantu. Tunaenda kubariki hao watu. Nagira ngo baze mu ruhande rwo kwa David. Ningependa niulize kwa side ya David. Nataka ruhande kwa mzee alise mugomba. Acha nianze kwa side ya William. Sija mafuta umwarabi cyangwa se sija kutabana msimamia. Mara ufikane kibazo gihari gusezerana n'abantu. Umefanya yote, umekubaliana kuwabariki. Sinzi kwa mkamoja gatoye. Yesu wamefanya mambo yote. Ugirisa umwana wazakomufika. Tulikomera mashitani. Amesema kama wamekubaliana. Wamesikilizana. Imana shina cyane. Bwana apewe sifa. Birashoboka. Inawezekana. Kwa David ndio tumuzi. Jinsi tunamjua David. Atakuwa watu wafia hali mamuzi. Si hivyo na wengine wanamjua. Ndio wale ni wewe Ohio. Sasa zingine nitakuwa na mwanamke huko Ohio. Tuko msezerano fundi mgore. Hatuwezi kubaki kama mwanamke mwingine. Charles hakumtumu mweleze. Ufiti babu zotoka sasa ya David. Na mtesi ashobokole. Kuna mtu ambaye ana sababu inaweza sababisha kufanya hii harusi. Amen. Tuko mama shule. Kuna mtu ambaye anajua kutuka mtesi kubariki. Lakini hapo kwa mrahera. Inaonekana kama nyinyi watu wazuri. Ubwo rero twasaba Tutaomba msimame. kugira ngo uvuge yamagambo nahaye ngo babwire muvuge. Ili kusema hayo maneno tunawaambia mseme. Hanyuma yaho tu. Na baadaye Useme. Mungu. David iwe kutangiraho. David ndio ataanza. Kandi nagira ngo mureba n'icyafatanya n'amaboko ariko kushiriko barabona. Kandi kubera kureza umurebera gusa n'abavuye sasura. Takubali tu. Uyu munsi David uri kumwe na Mutesi. Leo David anakuja Mutesi. Urabona umwe umeze neza. Unaona hapo vizuri? Ariko turashaka kubaza. Tunataka kuuliza. Ibi tuzohinduka no. Mambo yanaweza kuchange leo. Kandi tuzapata tabia. Na tunajua kwa Ariko amagambo yo kuvuga. lakini maneno mengi kusema. Ni kuyavuga imbere y'abavyeyi.